Unsa man? Unsa man? Yapil niyo. Ang. Namulot ko. Oh. Napay. Gipli? Oh. Hindi na ito. Cake. Pila ka buok? What's up, mananap? Hello mga idol. So for today, we will be doing the Chubby Bunny Challenge Bisaya version. So I'm with my fiancé, yung mga sisters doha, si Tina o si Rochelle. Akong fiancé o pakailaw, si Beth. So among buhaton karon ang Chubby Bunny Bisaya Challenge kay Bisaya man mi. Yes. So mechanics, unsay mechanics sa Chubby Bunny? So mukuha mo og marshmallow. Isod simba ba? Dayon mo storya mo og Chubby Bunny. Chubby Bunny. So ayaw itulon or ayaw usapa kay bawal na. Okay. Sige. Play. Play. Ilag po. Chubby Bunny. Paura ka. Kaya susunod. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ipahilig ako nga. Dili ka unsa? Okay. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Mukung. Chubby Bunny. Gipasuan. Mukung. Huwag mang Chubby Bunny. Chubby Bunny. Yun, Chubby Bunny. Tambok mayo kung nang Chubby Bunny. Chubby Bunny. Mapurot eh ka man. Chubby Bunny. Mulat po trabaho. Anda mo tubig. Why not? Iluwa. Kinadaong. Klaro kayo. Hoy, tubig dara. Wala mig expect sa nidaog sa Chubby Bunny Challenge. Kabi na ko kini siya. So atong winner is Rochelle. Si Rochelle naman good. Yan na natay prize. Natay prize sa nidaog. Atong prize marshmallow. Unlimited. 1 year. Wala supply marshmallow. Bawi aya. So until next time guys. So subscribe lang mo sa channel and ring the bell below.